Kani gadega Pati CTV. Ka Saint Dominic Savios Higher Secondary School, kalapanha perdana ya kelempong ilaka ke basisian jisnam, kabalatep kum ke 44 Annual School Sports 2017. Hanin kasengi ka Shitarik Uluber ha Jawaharlal Nehru Stadium Polo. Hakani kasengi khaddo jungkani ke lempong lain rengkat ru ke Menteri Sarkar bakmi ya katnar ka koi kya ikong Roshan Warjri iparalong ke Kongsan. Urang basnong ka maukar uba WHD Sengkan kumjo principal jang ka school u father Jamaris Shilla u president jang ka managing committee jang ka school u Reverend Michael Marbanyang kino hikai lambat kikmi kikpa jang kini kena. Hakani ka lempong ilaka ke balai sengilenter ke balas sedang duduk ka arpanyo turek urempang lai simenta si raham de kena jang ka school haka bala pia ya kiken hon haki south liki house. Kijing ilaka bala pelong kiken top ya kijing ko mare nang ta ka high jump, long jump, musical chair ka drill bat kiwe-kiwe. Ya ka nam na adu hakani ke lempong lara da ka kenhon greenhouse ke balayo khor lai spa prap khondai point. Kat bai ka kerdan baar la job da ka yellow house ke balayo lai spa nyu pusan point. Ya ka nam balai layo da ka red house ke balayo ar spa san pun point. Bat ke balawan khaddo ke dai ke blue house ke balayo tang ar spa ar point. Hakani ke lempong ke balai sngi ya ka nam best athlete haka junior layo da uprang nongset na ka red house bat ka Cheryl A Ling do na ka greenhouse. Kat ba ya kenam intermediate layo da Stephenson Marbanyang na ka yellow house but ka Isa Dora Eling do na ka greenhouse. Haka senior kategori pat layo da Campbell Dekhar na ka yellow house but ka Nikita Toy na ka greenhouse. Ya kenam best match pass layo da ka yellow house haka liang kishenrang but ka blue house haka liang ikentai. But ya kenam best discipline team pat na kishenrang layo da ka blue house kat ba na kikentai layo da ka greenhouse. Kani gadega Pati CTV.